Ахтынцы, запомните, это ваш герой нашего времени. Ukraina vinç Dagistanan wagır qoçun Ilyasov Tamirlanan gergerçan wasxılı tün qalxırın aydlı qoç tidam zabarın. Sigal qiybet isoça deşdiyan huatinç tribuni deri istxilir yurt qoşk vinçun gergerzul. Yurtun администрациян лиёлел zaman чуатун микрофон даер. Но мне очень стыдно за администрацию Ахтынского района, очень стыдно. Мне не больно то, что не надо отключать микрофон. Микрофон не отключайте. Мне очень стыдно, что так получилось, что никто достойно не встретил моего племянника. Столько красивых слов не сказали. Он достойно, что он моего встретил. Не обращать внимания на ваши лица. Он офицер. Он достойно встретил. Ilyasov Tamirlanan qaytsashudir. Oxun but boğuş wir iz Ukraina yetiştemea. Sigal qiybet warolça şavinç ıhtı yurtsade ertsundıq. Amtun gergerçaçadarya sila davalar xildats. Qoştan aydıl xoş eskir xoşun daqsadvaş qoçadarılsov uratil kadam sibir. Kavkaz realino kiaçdej bay inçertiyaptarya qilbsiyet Kavkazira qilbira hinzvedik vi baxolslay vi stagu. Örsiçün regionşla Ukraina yetiştemea ugarduq bayanaş bu Dagistanir. Tağın leçdina laxara tabat ay istaguiz. Ambaqdol tera duqalı qırxılmekşdu. Tiyaptarya bu qoştan zuarbnaşı aydıl xoşa bel el qayqinır. İçra Afganistan yetiştemea bay inç respubliki yeşbağır xoan terats doğuşdu hinsli Dagistanir belçi tera. Ofitsial yeşxamış sigavina tayşi mettigir vağır xo. Oxun but boğuş xeyir örsiçüent em hukmatu Ukraina belç eskir xoa xamış qaylba bart xılarx. Tul halıq örsiçüent em ministrla xam bir vinç ezir qobaş olslay tsaytstagyax. Boğuş boğaç hostan şqiytarya itera duqalıq dindu.